Nibyo waba warigeze kwibaza iki kibazo, wibaza ati se mu Rwanda muri sinema abaye bakinnyi baba bafite amafaranga kurusha abandi, abaye bakinnyi baba bakize kurusha abandi? Byose tujye kubikurikira muri iki kiganiro, mugiye kuba nanjye Freddy Rizi. Ingira cyari Flat TV, mbibutsa ko kandi kugira ngo ujye ukomeza kubona urutonde nkuru nguru, ubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nkwibutse gukora like ndetse na share kuri YouTube channel yacu. Tudatinze rero reka tuze ku mwanya wa 10. Umwanya wa 10 turasanga umugore bamwita Ketchup. Ketchup muramuzi, amazina ye bamwita Mukayizere Jarianeri. Muramuzi agiye agaragara kenshi muri filime yabamenya By Now, ni nayo filime kuri ngubu akinamo. Yagiye yitabira amarushanwa meza agiye atandukanye nka The Choice Awards 2021 yari arimo. None umwe kandi mu bagore cyane bakunzwe muri sinema bitewe na role zigiye zitandukanye abakina muri filime yabamenya. Kandi mu kwezi kwa gatanu mu minsi yashize 2022 ubwo twagiye twumva yuko yakoze ubukwe, aba yashyingiranwe n'umugabo bamwita Jarick, akaba ari n'umunyamideli. Ubu ngubu uyu mugore Ketchup kuri Instagram ye akaba akurikirwa n'abantu barenga 30,000. Ibi byose rero bikaba bimuha amahirwe yo kuza ku mwanya wa 10 mu bakinnyi ba filimi bakunzwe hano mu Rwanda, cyangwa se bafite amafaranga menshi kurusha abandi. Yes, twigarukira no ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga uwo bita Nick cyangwa se Nicky Dimples. Nicky ni umuhanzi, ni umukinnyi wa film, ni umubyinnyi wa tradition gakondo. Uyu muhanzi rero Nicky Dimples akaba n'umukinnyi wa filimi uzwi cyane nka Nick, aho akina muri filime ya Stimade. Ni naho agaragaramo cyane, niho yamamaye mu bijyanye no gukina sinema. Ahakina yitwa nka Nick, abakina characters zigiye zitandukanye. Anini mu bamubona ni umuntu ufite character ziri absolute, ubona ko nyina asa nk'uwananiye ababyeyi, ariko akenshi atangaza yuko ibi ngibi atari yo life yiwe. Hari abantu bajya bitiranya umuntu ibintu akina muri filimi bakabyitiranya n'ubuzima bwiwe bwa nyabwo, ariko ntabwo ariko bimeze. Just abikora kugira ngo yigishe abantu. Uyu nguyu rero Nicky Dimples amazina ye yanyaye akaba yitwa Emmanuel Ndayizeye. Emmanuel Ndayizeye akaba yaravukiye i Kigali aho bita Nyakabanda. Kuri ngo nkuko nandi mo ndabivuga, ni umuhanzi nyarwanda, yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Yakoze nk'iyo bita Boku, akora iyo bita Uzabumbwira, ndetse akora nk'iyo bita Vitamin, aho yari ari kumwe n'umuhanzikazi bamwita Oda Paccy. Uyu musore rero Nick akaba yaratangiye gukina sinema mu mwaka wa 2014, aho yakinnye filimi itarigeze isohoka, gusa ngo ntago yigeze acika intege. Iyo filimi yitwaga Birakaze, gusa ntago yigeze igera hanze, ntago yigeze acika intege. Yarakomeje arakina bifashijwemo na mushiki we, kuko nawe yari ari muri sinema. Rero ibi ngibi now akaba ari ku mwanya wa 9. Ni umuhanzi, ni n'umukinnyi wa film, akina muri Stimade, bikaba bimushyira ku mwanya wa 9 mu bakinnyi bakize mu Rwanda. Yes, twihuse cyane reka turebe ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 tuhasanga umukobwa bamwita Bijou. Uramuzi, ni umukobwa uteye neza fresh cyane hano muri sinema. Amazina yiwe yanyaye akaba yitwa Munezero Aline. Kurungu bikaba bivugwa yuko ashobora kuba afite imyaka 28. Yatangiye gukina sinema hari ya 2005, until now aracyakina mu muzi muri bamenya. Ni hakina inasizo ikunzwe cyane. 2016 yatwaye award umukobwa wakunzwe cyane muri sinema mu mwaka wa 2016. Then mu mwaka wa 2021, ubwo ni umwaka ushize, muri Tajire Sentore yaje kuba aterera ivi uyu mukobwa Bijou, aza kumwambika impeta. Right now navuga yuko banabana ubu nk'umugabo n'umugore. Rero Bijou ukina muri bamenya kurungu akaba ari ku mwanya wa 8 mu bakinnyi ba film muri sinema nyarwanda bafite amafaranga kurusha abandi. Tugaruka mu kanya no ku mwanya wa 7. Yes, right, as I was saying, ku mwanya wa 7 tuhasanga umusore bamwita Patino, uzwi nka Shema Patino, ukina muri Patino Comedy, akina ama series menshi. Amazina ye akaba yitwa Shema Fabrice. Kurungu bivugwa yuko yiga civil engineering, aho yiga muri University of Rwanda.
iga civil engineering, yagiye akina amaseries menshi agiye atandukanye. Ni n'umwe mu bantu bakunzwe cyane kuko kuri YouTube afite izina rinini cyane. Yakinnye comedy nyinshi aho ubona akesha akina life ya kirara, life ya kigangster. Ibi ngibi bituma akomeza gukundwa cyane. Kuri ubu ngubu akaba abarirwa hagati ya views ibihumbi 2 gusubiza hejuru. Amaze gukora kuri YouTube ni views nyinshi na amafaranga menshi cyane. Kuri Instagram akurikirwa n'abantu ibihumbi 43 barenga. Akaba ariwe wari uri ku mwanya wa 7 Shema Patino. Yes, ku mwanya wa 6 naho tuhasanga umukobwa ukunzwe cyane. Arakunzwe nde cinema, agaragaramo kenshi cyane. Na wundi bamwita Bahavu Jeannette Usanase, ayo niyo mazina yiwe. Rero akabazwi nka Diane, aho yakina muri City Maid agakina yitwa Diane, ndetse mu Mpanga series aho akina yitwa Keza, muramuzi cyane. Yatangiye cinema mu mwaka 2014, until now aracyakina. Murabizi ni umunyamakuru yakoraga kuri RTV, akaba kandi n'umunyamideri urenze hano mu Rwanda. Bivugwa yuko yageze gukundana n'umuhanzi Ivry, yageze kujya mu rukundo, ariko ntabwo byaje kuba bigenda neza kuko nyuma yaje kuba yambikwa impeta no bita Akarijeni. Ikingurukiye Free, akaba na director w'amafilimi mu Rwanda. Hari na filimi bahuriramo, filimi yateguye we n'uyu mugore we Diane cyangwa se Bahavu Jeannette. Yes, akaba ari uzwi nka Diane muri City Maid, kandi akabazwi nka Keza mu Mpanga series, nazo ni amaseri aca kuri RTV. Yes, bibutse ko kandi muri kubana nanjye Freddy Ruzingira cyari Flat TV, aho turi kurebera urutonde rw'abakinnyi ba film, rw'abactor n'abactress bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Ingira cyari Flat TV, bibutsa ko ufite gukora like ndetse ukanakora share kugira ngo ibintu bigere ku bantu benshi. Yes, twihuse reka tugende ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 mu bakinnyi bakize kurusha abandi tuhasanga bita Asia, muramizi bamwita Mutoni Asia. Yakora amafaranga menshi cyane kuko yatangiye cinema mu myaka myinshi yashize. Rana afite imyaka 30 y'amavuko. Yagiye akina muri filimi zitandukanye. Murayizi hari filimi bita Intare y'Ingore, ni filimi yakunzwe cyane mu minsi yashize, yayikinnyeho yitwa Rosine. Ubu ngubu akaba yitwa Asia kandi ni umukinnyi, akaba n'umwanditsi w'amafilm. Gucira 2012 nibwo yinjiye muri cinema fresh cyane, atangira andika amafilm, anakina, aza gukundwa cyane. Bivugwa yuko uyu nguyu Asia yavukiye mu karere ka Nyamagabe. Avukira mu karere ka Nyamagabe, gusa iwabo baza kwimukira mu mujyi wa Kigali, ariho bari batuye. Right now bivugwa yuko yize tourism kandi muri UTB, ni University y'ubukerarugendo. Kuri ubu ngubu akaba akina muri filimi yitwa City Maid, akaba akina muri Seburikoko, kandi yagiye akina muri filimi nyinshi zitandukanye harimo nka Gira Amata, Intare y'Ingore ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Bamwita Mutoni Asia, akaba aza ku mwanya wa 5. Ese ku mwanya wa 4 tuhasanga umusore bita Nyakso. Muramuzi, yakinnye Nyakso comedy, agenda akina amaseries atandukanye. Ku mazina yiwe Kanyabugande Olivier uzwi cyane nka Nyakso. Uyu nguyu ni umukomediye cyane ukunzwe mu Rwanda. Video ya mbere yiwe ya uploadinzwe 2019, ni nabwo yinjiye muri comedy. Arakunzwe cyane kuko kuri ubu ngubu abarirwa hejuru y'ibihumbi 600 muri views kuri YouTube. Ni umusore rero bamwita Nyakso ukunzwe cyane muri comedy nyarwanda, akabaza ku mwanya wa 4. Ikindi kandi wamumenyaho nuko yigeze kugaragara mu ndirimbo ya Butera Knowless yitwa Tobora. Indirimbo Butera Knowless aherutse gushyira hanze bayita Tobora. Uyu musore Nyakso mugufi cyane akaba yaraje kuba agaragaramo, rero bikaba bimuhesha kuza ku mwanya wa 4 mu bakinnyi bakize kurusha abandi mu Rwanda. Yes, twese rero no ku mwanya wa 3. Umwanya wa 3 tuhasanga uwo bita Bamenya, muramuzi, akina Bamenya series. Amazina ye yanyayo akaba yitwa Benimana Ramadan. Yes,
uyu nguyu akaba avugwaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, nko kuvuga yuko ngo yavutse iwabo bakize nyuma baza gukena. Right now ariko akaba ari mu bakire barenze mu Rwanda, kuko aza ku mwanya wa gatatu mu banyarwanda bakina film bakize kurusha abandi. Hari story zagiye zivugwa yuko ngo yaba yarigeze kuba umukozi, ariko abihakana yivuye inyuma avuga ati wapi, ntabwo nigeze kuba umukozi. Gusa icyo bavuga cyo nuko ngo iwabo bavutse bakize nyuma bakaza gukena. Ndetse n'umudirector w'amafilimi anadirectinga filimi yiwe y'abamenya series, yanadirectinze filimi bita Aria The Movie. Muramuzi ni umukobwa bita Aria, nawe ukina amasinema nyarwanda. Iyi filimi yiwe aheruka gushyira hanze rero ikaba yaradirectinzwe n'uyu nguyu bamenya. Instagram akaba akurikirwa n'ibihumbi 21 gusubiza hejuru. Yes, ku mwanya wa kabiri nta wundi tuhasanga bita Clapton Kibonke. Clapton Kibonke cyangwa se Mugisha Emmanuel, komediye wa mbere mu Rwanda, ndetse benshi banavuga yuko ari we muntu wa mbere ushobora kubusetsa mu Rwanda cyangwa se asekeje. Right now afite imyaka 31, yatangiye gukina sinema afite imyaka 14. Bikaba bivugwa yuko ko yakomeje kugenda kurari nako yakomeje kugenda asetsa abantu. Ubu ngubu afite filimi yitwa Mugisha na Rusine, aho bagaragaramo ari abasinzi. Akaba akina kandi no muri Seburikoko, nayo ni filimi inyura kuri RTV. Kuri ngubu Instagram akaba akurikirwa n'ibihumbi 390. n'abantu batari bakeya cyane. Rero ibi bikaba bimuhesha kuza ku mwanya wa kabiri mu bahanzi cyangwa se mu bakinnyi ba filimi nyarwanda bakize kurusha abandi. Yes, twigarukira no ku mwanya wa mbere. Ninde uri ku mwanya wa mbere? Ku mwanya wa mbere nta wundi bamwita Niyitegeka Gratien. Niyitegeka Gratien ufite amazina menshi agiye atandukanye bitewe na filimi nyinshi yagiye akina. Amwe bamwita Papa Sava, ahandi ni Sekaganda, ahandi ni Seburikoko. Uyu nguyu rero bikaba bimuha amahirwe yo kuza ari ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bakunzwe cyangwa se bakize kurusha abandi mu Rwanda ba filimi. Ni umukomediye kandi ni umusizi kandi ni n'umusangiza w'amagambo cyangwa se abo twita nka MC. Right now afite imyaka 43. Ababyeyi bamubyaye n'ingarukiye Tarsis ndetse na Mukarushaza Bernadette, ni umubyeyi we kandi uherutse kwita Imana 2018. Ego uyu musore Gratien cyangwa se uyu mupapa yize kandi muri Fawe Girls School. Nkuko byumva ni ikigo cy'abakobwa, ariko byaje kuba bitungurana aho yisanze muri iki kigo ari umuhungu wenyine. 2016 nibwo yinjiye muri sinema cyane, nibwo yashinze imizi. 2017 atwara igihembo cya filimi yakunzwe cyane mu Rwanda. 2020 atwara kandi igihembo award itangwa na RMA, akaba yaraje mu bantu batowe cyane. Instagram akaba akurikirwa n'ibihumbi 230. Mbashimire kuba twabanye muri top 10 barabahanzi bakize kurusha abandi mu Rwanda. Iyi yari Flat TV, ngiye yari Fretiruzi. Wibuke gukora like ndetse ukore na share, turabakunda cyane.